Добродојавте на пресконференцијата по завршувањето на превратот првото коло на А групата на СК Газпром лигата, Еврофранкејстен металопластика 30-26. Честитки за победата на домашната екипа, честитки за борбата и коректното одесување на гостите од Србија. Тука на пресконференцијата го имаме тренерот на домашната екипа Желко Бабич и ракометарот Невен Стјефановиќ, и за гостинската екипа тренерот Весели Буковиќ и ракометарот Дејан Бабич. Ќе им дадеме предност на гостите од Шапац. Првично видување за преварот. Господин Буковиќ, povedе. Pa mislim da je ovo malo ljudi koji su mogli doći u dvoranu Boris Čurlevski, da su mogli da vide jednu kvalitetnu utakmicu, iako je praktično kraj ove polusezone. Mislim da smo opravdali ime koje nosi naš klub. Naravno, poštujemo naše sportske prijatelje iz Bitolja, ekipu koja mnogo ulaže, koja napreduje, koja igra dobro u Europi i koja će vjerojatno i narednih godina biti bitan faktor u ovim našim rukometnim okvirima, ali smo pokazali da naša mladost može da se makar do pred kraj nosi kvalitetno sa kvalitetnijim ekipama. Drago mi je puno zbog toga i čestitao bih i svojoj ekipi i naravno ekipi domaćina korektno i fair igri i očekujemo ih da budemo dobri domaćini mi u Šapcu kao što su oni bili nama ovdje. Благодарам. Дејан, вашето прво мислење за преварот поплавен во Битола? Želeo bih isto da čestitam domaćinu, bili su fenomenalni i bilo nam je drago da je ovako dobra atmosfera bila za kraj godine, pošto cijela sezona nije bilo ovako baš dinamično i da je bila tako publika koja je dizala, koliko god ih je bilo, napravili su lepu atmosferu. Čestitao bih i našoj ekipi, kraj godine mislim da je bilo dobro, da smo se borili do kraja i da smo držali neki ritam koliko je moglo, tako da na kraju je prevladao kvalitet kod njih, to je ta razlika, ali čekamo i kod nas, baš mi je drago. Благодарам. Првиот став по завршувањето на преварот, господине Бабич, честитки за победата, позитивен старт во СК Газпром лигата. Dobro večer svima, ja se zahvaljujem naravno mom kolegi bivšem izborniku i Daču Babiću na jednoj stvarno dobroj utakmici. Jako su se dobro prezentirali i mi smo znali u našoj pripremi da je to stvarno opasan tim koji je odlično vođen, koji ima svoje kvalitete, ima i svoju dinamiku, imaju sve u principu što treba imati u skladu sa njihovim uvjetima. Mislim da smo imali stvarno sreće i tu se zahvaljujem naravno mom klubu da smo mi imali 14 danas igrača i da je na kraju i presudio taj možda šira klupa i donijela je odlučujućim trenucima prednosti i Neven je jedan od tih koji je ušao sa klupe i napravio stvarno 2-3 odlična poteza i naravno da na kraju je presudila taj individualna kvaliteta. Ono što želim reći je po meni puno važnije, a to je poruka čelnim ljudima u gradu Bitolju. Dakle, dobro me čujte, sada što vam govorim, ovo nisu uvjeti za igru. Dakle, i Seha Lizi, kažem istu stvar, i svi ljudima koji govore da vole rukomet u Makedoniji, nisam siguran da vole, jer ovo je današnja temperatura i uvjetima koje mi treniramo nisu normalni. I to nije sport za 21. stoljeće. Dakle, to je poruka svim ljudima u gradu Bitolju koji govore da oni jako vole rukomet. Nisu to pokazali, bar mene, kao treneru i mojim igračima koji se smrzavaju i koji ne mogu držati topku u ruci. I drugo mi je veliko zadovoljstvo izbornika. Dakle, gledao sam ga na televiziji i cijelu njihovu generaciju, zavolio sam rukomet i pobudilo mi emocije i taj trenutak da mogu dati ruku, iako smo nam već uzeli jedanput medalju u Beogradu na Europskom prvenstvu, ali i to je bilo jedno fantastično iskustvo i mislim da općenito ljudi koji zaboravljaju prošlost da nemaju ni budućnost. Evo, ja sam stvarno iskreno jako sretan i ponosan da sam sreo nakon ponovo nekoga vremena ljude koji su mi pomogli da ja budem u rukometu i takvim ljudima treba, ako ništa, bar reći hvala. Evo, ja kažem izborniče bivši, hvala vam. Eto. Hvala tebi, ja sam saglasan apsolutno s ovim, mi smo se sinoć smrzli na treningu i stvarno nije bilo normalno i molim ja sam rođen u Ostruga i ja molim ljude u Makedoniji, dajte ljudi, ugrejte halu, povredit će se, ulaže se ozbiljne novci, povredit će se neko zato što nema uslove. Ja kažem u naše vreme, to malo prepričam Stipetu Mandaliniću, imali smo istu patiku, istu loptu, isti parket, nismo imali pare, ali smo sve ostalo imali kao onaj tamo u Kilu i u Barceloni. I to je jedini način, a ne može u ladnom, ljudi, ne može. Hvala. Благодарам, да го чуеме Невен Стјефановиќ. Кратко видување за нам. Pa, bila je ovo odlična utakmica, znali smo da je Metaloplástica kvalitetan protivnik, dosta mlada, poletna ekipa, igraju brz rukomet
Znali smo da ne možemo da dobijemo utakmicu prvih 10 minuta, igrali smo strpljivo, rotirali smo dosta igrača, mislim da smo više dobili na snagu u utakmicu, bilo je dosta dobrih poteza, jedna odlična utakmica za kraj. Ništa, želim da Božanim srećan put gostima i vidimo se u Šapcu.